Miguel Love, shout out everyone. Oh, I forgot. Wash out, Lala. Spare CC, Miguel Love, shout out. Buti pang walang mic. Lala, spare CC. Parang madilim ang panahon. Madilim ang paligid. Lala, spare CC. Collect naman ako, Lala. Baka naman. Baka naman, Lala, gusto mong ilike. Watch out. Di ka pa nakalalab ibig batang waray-waray. Sabi mo nag-ano ka, nag-comment. Wala akong makitang comment mo, Lalab. Mag-comment ka doon sa video ko, Lalab. Mag-comment ka sa kahit saang video, makikita ko yung comment mo. Okay na ako, Lalab. Tapos na yung aking parusa. Hindi ko nakitang meron kang comment. Kasi lahat ng nagko-comment sa live ay sa video ko, ini-engage ko, Lalab. Ini-engage ko lahat. Nag-comment ako doon sa ulam mo, haha. Alin ba doon? Saan ulam ba, Lalab? Aling ulam? Doon sabihin mo, aling ulam? Marami kasi yung aling malalabs yung saan? Saan ka nag-comment, Lalab? Sabihin mo. Dali, hanapin ko yung ano mo dito, saan? Saan, Lalab? Dali na, saan ba? Ito, nandito ko sa page ko. Ano ba yung picture mo? Batang waray-waray. 74 followers ka. Ito ba yon? Yan ba yan, Lalas? Batang waray-waray, yan ba yung sayo? Yan ba yon? Ha? Maya, hanapin ko. Ito ba yon? O, tingnan mo. Marami kasing kapangalan eh.
Batang waray-waray. Sa ginataang saging pala. Sa ginataang. Batang waray. Hanapin natin. One. Ata Deb, nakita ko na, batang waray-waray. Ayan, nakita ko na. Mamaya na kita i-engage siya. Mamaya ko na panoorin kasi nasa live pa. Ayan, napalo na kita, oh. Napalo na kita, Lalab, ha? Okay na, okay na. Ayan, mag-comment ako. Yun, oh. Mamaya ko na i-engage yan, ha? Good afternoon. I'm, watching from Japan. Lalab, my friend. Good morning to you, my friend Japanese. How are you? 4 million Lalab, shout out. Lalab, okay na, Lalab. Blagwaray. Blagwaray-waray. Lalab, blagwaray, Lalab. Lalab, my friend. Japanese. How are you? I'm distributing video from videos freshwater shrimp from Japan. Wow. Masyado naman itong Masyadong gilid. Agap, Lalab, Migalab, shout out, Agap. Agap vlogs. Bigyan kita ng jacket, Lalab. Wait lang po. Migalab, shout out, Lalab, Migalab, shout out, Agap. May sound ba ako mga Lalab o wala?
Lang ha. People, kumusta si Sikoy? Ailinski Vlog. From Trend Ora, malalad Trend Rama, how are you? Agap lalab. May jacket ka na lalab, agap. Thank you, ayan. Maniara, my very kind host. Lalab, agap, meron ka na pong jacket. Trend Ora, malalab, biglag shout out. Naglo-loading ako, oh my God. Bakit naglo-loading? Huwag naman sana po, Diyos ko. Isama ka internet. Agap Vlog, thank you from Manay Ara. Yan si Manay Ara, mga lalab. Meron yan live ng 2 p.m. 2 p.m. live ni Madam. Happy birthday, host. Type, sino birthday si Madam Ara? Madam Ara, happy birthday pala. Meron pala tong paano, pag-game. I am fantastic and still guwapo. From Trend Orama, lalag. Dadan. My friend, happy birthday. My birthday. Life journey, lalab, Migalab, shout out. Life journey, may jacket ka na lalab. Life journey and miracle. Hello. Who is birthday? Ara and Elos Vlog is the one birthday na at me, mga lalaki. Bakit tayo naglo-loading? Anong meron? Nag-ikot-ikot, ay. Anong meron, oy? Lalab, thank you. Daw, Madam Ara, birthday, sabi ni ano. Daw. Everyday support from Life Journey. Birthday ng twins ko today, hindi ako. May twins ka pala, ano, Madam Ara? Sana all my twins. Nasaan yung twins mo, Madam Ara? Trinora malalag. Ayan, 9 million, may grab shout out, 9 thumbs up, everyone. Magkaway, kaway, kaway, kaway. Ibaba ang mga link, mga lab, maglablaban. Kaway, iwagayway ang mga kamay. Life journey, please connect to live. Life journey, mga lalabs. Life. Life, tingnan natin yung bahay ni Life. Your life. Envy, say hello, Ate Ailinski Vlog. Tell to Envy, how are he? I miss him. Agap. Ayan si Madam Life Journey. Ay, dati ba tayo, Madam birthday pala ni ni Life Journey. Kaya pala si Agap nagsasabi. Randy Salvador, Migalab, shout at lalab. Good afternoon. Birthday pala ni Life Journey. Kaya pala yan, Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Paus tayo mga love, di ako makakanta. Ayan, live journey live na sa bahay mga kulalab. Thanks for the lunch date. There, Leah. Parang sa ano to parang sa Al-Ain. Sa Al-Ain, but hindi parang sa Sarja. Hindi ko lang alam. Parang sa Sarja yung ano niya, yung video. Yung ano doon, yung mga, ano ba yun, mga, hindi ko na alam kung anong sabihin ko. Seafood. Seafood pala to. Let journey happy birthday, kaya pala. Kaya pala sabi ni birthday, kaya pala. Ayan lalab, sa iyong seafood. Happy birthday, more birthday to come. 9 million, Miguelab, shout out. Life journey daw. Yan, si Life journey pala, kaya pala. Randy Salvador, nagbaba ng bahay. Lalab, dati man tayong dikit. Ang laki pala ng bahay ni Life journey, mga lalab. Ang laki ng bahay niya, mga lalab. Manay Ara, maraming salamat sa iyo, idol. Ayan. From Agap Vlogs, Agap. Lalab, Agap. Tadan tadadadadadan tadadan tan tadadadidadidin. BTS, my friend Lalab, how are you? 10 million Miguelab, shout out. Dadin. 10 million Miguelab, shout out mga lalab. Miguelab, shout out. Pindan for support. Dunaski. Lalab live, salamat lalab, salamat. Lalab, maraming salamat lalab. DTS Orkes lalab, Miguelab, shout out. Ayan, 10 million. Hindi ko birthday host. Manay Araw, we celebrate Mama Merry birthday. Hindi daw niya birthday. They are celebrating Mama Merry birthday. Agap vlog. Puray Bulala, Miguelab, shout out Puray Bo. Ayan. Fine, my dear, how you beautiful mom. I am good, Lalab. Thank you so much, my friend Lalab. BTS Orchestra. Ayan. 10 million, Miguelab, shout out mga lalab. Wait lang, may punin lang siyos mga lalab. Wait lang 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Fine mga lalab. Fine. RNA Luz Vlog. Si Madam para mga lalab. Labin natin yan mga lalab. Try ko nga, I will try na then million Miguelab, shout out. Life journey, wag ka malas lalaba. Tin kita lalaba. Miguelab, shout out. Mga lalab, ayan, Madam Ara. Ayan kasi okay. I always get drunk on my birthday.
Naayos ko rin yung aking ATM. Ayan, 10 million mega love shout out, malas. Puray Bulala, mega love shout out. Welcome to bro. Nag-member. Then I act crazy and I start to fight with people. Don't fight with people. Takulok is not good, lalab. Don't fight. Why you are fighting? Every time you are fight with someone, not good. Maybe someone have a gun, then automatically will shoot you. Then tomorrow morning, you will die. $9 million mega love shout out. I practice in boxing. Okay, lalab, you can practice boxing, no problem. Agap vlogs. Ayan, 9 million mega love shout out mga lalabs. Good, I want to be shot. Really? $8 million mega love shout out. Someone shot at my house 2 times before the police. Because my brother-in-law walk stupid with people, they come over here looking for them. Kilalab no problem. Hello my friend Lalab, mega love shout out. Haba ng harang from life journey. Baba ka ng bahay mo, life journey Lalab. Life journey tayo mga lalab, life journey. Yan, Madam Ara in Elos Vlog. I was on live stream earlier. When? Where? Which live? Your friend. Ayan, si Madam Ara, 2 p.m. meron siyang live mga lalab. Salamat tos from life journey. Ayan, si Madam Ara in Elos Vlog, nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Labin natin mga lalab. Palablab pa ako nakapin mga lalab, nakapin.
This person channel. Okay, no problem. Life journey dating dikit. Ayan, life journey lab. Nasa bahay mga kulalabs. Ito di pa to dikit. Laki ng bahay niya, 3.22. Yan lalabaw, nasa bahay mga life journey. Meron kang harang lalab. Aradan sa bangus. From life journey. Ayan si Madam Mara. Tamsakan natin mga lalabs. Life journey dating dikit ni Madam Mara. Salamat po sa ito po. Happy birthday. My friend got 3.6 million views on YouTube video news channel. Wow, it's good. Tell to your friend, congratulations. Tell to your friend to give me burger. Because they have 3.6 million views. 9 million nag-love shout out. Ayan, live journey love din sa'yo lalab ha. He used to be criminal. Oh my God. Every time you say criminal. You say criminal is not good. Ayan, 10 million nag-love shout out. Highlight. Ay, takuloko give to Madam Ara burger. He used to be a criminal. I'm a criminal still. You are not a criminal. Life journey, palablab life journey mga lalabs. Lalalalan, tadan. Ayan, life, pangalawang dikit sila lalab ha. The police have been looking me since 2018. I will report you Takuluko so that police will catch you. Madam Ara, meron kang live mamaya. Tingnan natin si Madam Ara. Wow, bangos! Fresh na fresh milk fish. And Madam Ara, wow. Sarap yan sa bawan. Tamsak harang ho. Zane Game lalabi galab shout out. Diyan ang next vlog lalabi galab shout out. Tapos ka nang mag-live. Diyan ang tapos ng iyong live lalab. Diyan ang next vlog. Tamsak harang ho. Dan, dan, dan. Andito pala si Lukuluko. Yes. Si Takuluko yan. Nasaan Lukuluko? Number 1 Lukuluko. Taco is from Mexico. Din Luko is crazy. They say like that. Tadam, tadam. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Nakapin, dan na kayo. Ay, Madam Ara tayo. Ayan. Agap, nandito ka pa ba lalabs? Agap.
Andito pala si Loko-Loko, sabi ni Janang. Kasi lala, siguro, saan ka ba nakadikitan dyan ng ni Takuluko? Nagpunta ba siya sa live mo? Yan ang lalab, nagpunta pala si Taco sa live mo. Makulit yan. DTS lalab, Migalab, shout out my friend. Malalab, please connect everyone. Zane Game Channel lalab, how are you? Tadi-dadi-da-da-da-dan. Dan Tamsak Lods RN Elos Vlog from Janang Mix Vlog. Ayan. Pawatch ako sa nakapin mga lads. Meron kang live ngayon, madam. Zane Game. Apra World, lalab ni Galab, shoutout Apra. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab. Maraming salamat. Aradan sa bangkero mo from Life Journey. Lalab, on the way yung ano mo ah. Wait lang lalab ah. Apras World and Family. Wait lang lalab, mabagal kasi si Hall. Ayan, 9 million mega love shout out. Hello, lalab, ano? Janang nagbaba ng bayad, Janang. Ayan, Apra lalab, on the way ang iyong ano, moderator. Ayan, lalab, may moderator ka na lalab, Janang. Ay ano, Apras World and Family, thank you so much. Life Journey and Miracle Dan from Janang Mix Vlog. Ayan, lalab, maraming salamat. Ganda kayo nakapin mga lalab. Nandito pa ba si ano? Wala na. Agap, nandito ka pa ba lalab, Agap? Allahu Akbar. How is everyone here? Everyone is good, lalab. Let's connect to everyone, lalab. Ano ba naman kasi itong ano natin? Turbo tong ads dito sa cellphone ko. How is everyone? Janang, Apras World Family, nagbaba ng bahay. Ailenski Dumangki, go to heaven. Crazy.
Diyan lang, lalag. Lablab ako nakapin mga lalab DTS Orkis mga lalab, lablabin natin. Ayan, 5 million mega love shoutout mga lalab. Celebrate first super sticker from Islandsky Vlog. Ayan, 5 million, 16 thumbs up mga lalab. Jane Game Channel. Palablab mga lalab, palablab. Ayan si Renz. Lablabin natin mga lalab.
Ayan, Pindan from Life Journey. Details lalab. Kindly connect to Life Journey lalab. Already connected to you. Ayan, 8 million and 16 thumbs up. Maraming salamat. Dan na kayo nakapin mga lalabs. G. Marimar lalab, migalag shout out. Ayan si Marimar. Diyan si Marie Mercedes. G. Marimar to LA in Japan. Lalab, migalag shout out. Thank you so much, lalab ha. Bigyan kita ng jacket, wait lang. Sa inyo, itong cellphone na ito naglolo ko. Yan, lalab, may jacket ka na, G. Marimar. Lalab, may jacket ka na po. Thank you so much. Yan, lalab, may jacket ka na. Dana po kayo nakapin mga lalab. Details lalab, please return to everyone who is connected to you. Sino lalab? Kailan ka mag-live? Thank you lalab, thank you. Nabangan kitang mag-live, Kino. Nga nung mantabi, aray ko, yung bilat, sakit. Nga nung mantabi, ayan, lablabin natin lalab si Kino Bambam. BTS Orkes lalab, dan na po kayo sa nakapin mga lalab. Ay malab kay Kino Bambam, yung niya, barbecue sarap. Dan na kayo mga lalab kay DTS. Pag isa na ako ang nasa luwas pa ako, mauranon, maray. Sari ka nag-iyan, oy, paagi. Sige lang po, sige lang, mag-ingat ka lala, magdala kang payong. Ay, meron ka naman palang car, no problem. Pag lalabas ka, magdala ka ng payong, pero meron ka namang sakyan, alam ko eh. Alam niyo mga lalad, si Kino Bambam is yan, mayaman yan. Mayaman yan mga lalab. Puntahan nyo yan sa live niya, mahilig yan magpa-Gcash. Lagi yan nagpapa-Gcash mga lalab sa kanyang live. Sige lang, Kino lalab, mag-ingat ka lalab. G. Marimar Eli.
Ayan si Life Journey. Nagbaba ng buy. Lablabin natin mga lalab. Zane Game Channel lalab. Dikit na ba ikaw lalab? Ano, Zane? Ayan, 6 million Miguel Love Show at 18 thumbs up. Happy lunch time to all. Thumbs up po, host. Charlene Official Lalab Miguel Love shout out. Si Charlene natin nasa abroad to. Ilang lalab, kumain ka lang. Ano ba ito nangyari dito sa cellphone ko? Enjoy your lunch, lalabs. Charlene Official. Nandito ka pa ba, Zane? Baba mo yung buy mo, lalab. Happy last time to all. New Hope Lalab, Miguel Love, shout out my friend New Hope. Shout out to all you guys from Charlene Official. Ayan, for Miguel Love, shout harang from Life Journey and Miracles. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab. Salamat. Harang.
Life journey, meron ka bang mga alagad lalab? Life journey? Pwede tayo lalab, mag-border lalab. Palab and support guys from Charlene. Pa-support lalab si Charlene lalab. Yan, pin kita lalab ha. Dan na kayo kay Kino. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab nakapin. Palablab nakapin mga lalab nakapin. Ayan lalab Charlene watching sa imong video lalab. Gawin ka pang harang. Ayan lalab Charlene watching lalab. Ang laki ng bahay mo.
Dadang, tadadang, tadan. Saan na kayo nakapin mga lalabs? Zane game, ay lablabin natin si Zane. Lablab ako nakapin mga lalabs. Zane game, lablabin natin. Poker game part 3. Lalab Zane. Watching sa iyong poker game. Ayan lalab Zane game pinapanood ko. Palablab pa ako nakapin mga lalab. My friend Japanese Miguel Love, shout out. My friend watching. Very nice.
Maiko Dakgin, TV Lalab, Mega Love shout out Maiko. Maiko Dakgin, Mega Love shout out my friend. Thank you my friends sa palike Lalabs. Thank you. TTS Lalab. Maiko, I'm watching your video, my friend. Maiko. Lalab BTS. Maiko, I'm watching Lalab your video, Lalab, ha? Guys, please join me. Connect on the pin, Lalab. Maiko. Ang ganda ba dun? Kaya color ka po. Sorry, sorry. Okay. Nalagyan ko sa blue. Dapat binakalo mo na ako sa magsumot. Kaya anak ko sa naman. Yung dalawa. Mga anak sa naman ako sa kayo. Upit yung mga korpo. Maka-ikaw-ikaya. Anit mga short. Ako para break-break sa mga anak-anak sa mga bado. Ayan, thank you from Maiko Dakgin. Ayan na yung mama. Hindi pa lang yung ingit na lang. $5 million, Mega Love shout out mga lalab, 5 million. Another banana for you, Maiko. Football player, lalab, football player. Lalab ninya na kulang Mega Love shout out lalab ninya. I will connect this one to you, ha? After my abs. Maiko, I already connect lalab. Lance, don't forget. Lalab, finish my lunch. Thank you so much, lalab. Finish. Fish. Tilapia. Ano? Thank you, lalab. Thank you. Na.
Saan na kayo nakapin mga lalab na kapin? Ninang Lo, may love shoutout po, Ninang Lo. Kagabi nakatulog ako. Ayan, salamat po sa parang Ninang Lo. Ayan, coming patamsak, thank you. Patamsak mga lalab, Ninang Lo, upcoming. Upcoming live ni Ninang Lo. Meron na yung ayuda mo. Ninang Lo, maraming salamat po. God bless. Nanood na punta ako sa'yo, Ninang Lo. Magpamember ako, ha. Gabi nakatulog ako. Salamat po, Ninang Lo. Salamat. Ayan, you're welcome. Lalabin natin mga lalab si Ninang Lo. Ayan, gabi yung live niya mga lalab. Upa. Ayan si Upa, my 10:30. Ninang Lo, salamat po. Lab-lab ako nakapin mga lalab. If member, mas marami ayuda ng Banana Monthly. Sige po, Ninang Lo, pag pumunta ako sa'yo, may live ka ba mamaya? Ito na yung live mo mamaya, di ba? Nagno-notify naman yan kasi nakakalimbang ka naman ito. Ang sakan natin nakapin mga lalab, ayun, maraming tao yan sa kanyang live mga lalab pag kayo pumunta. Tulad kagabi, nakatulugan ko. 9 p.m. mamaya. Ayan, ninyo na kulangga, nagbaba ng bahay, mga lalab. Jane lalab. Mas may bis. Luho vlog, tamsak from Maiko Dakgin TV. Ayan, Ninang Lo, dandaw sa Maiko. Hindi niya na kulang galalag. Wow, sarap ng barbecue ni Ninya. Ang lalab-watch niya ako sa video mo, lalab Ninya. Ayan, ganda nila. Dalaga ka pa ba lalab? Ninya na kulangga? Taga Iloilo.
Love ako mga lalab, Jonas Kilalabs. Serene Watch Friend, ayan, from Maiko. Thank you, Lalab, thank you. Palab and support, guys. Ayan, salamat and comment from Charlene. Ito mga lab, mag-share lang ako, ha.
Chaplin on the way. Ayun. May kudat ginlalabs. May kuyo kunik tuluhu vlogs. Undapin lalabs. Maiko Dan from Luhu Vlogs. And Maiko, Ninang Lo already connected to you, my friend. Ninya, hi from Ninang Lo.
Sir Bruchito, Miguel Love, shout out po Sir Bruchito. Bruchito, kumusta ka na? Ay. Sir Bruchito, Miguel Love, shout out. Sir Bruchito, ba't di ka na-emit? Ay, po. Ayaw. Hoy, Sir Bruchito! Di ka na Sir Bruchito, ang ano mo nang nagtuloy yung tinga ko. Kumusta ka na, Sir Bruchito? Ang laki na ng bahay mo, 13K na. Ayan, si Sir Bruchito mga lalab, nagbawa ng bahay, lablabin na atin. Ay, sakit ng ano ko, balakang. Ah, pangalay mo po ng tuwars.
Sir Bruchito po, mega love shout out. Ayan, panoorin natin yung video ni Sir Bruchito. Harang, salamat po sa paharang mo, Sir Bruchito. Salamat. Sir Bruchito, salamat po sa paharang.
Ayan. Miss Songson Lala, big love shout out. Hello everyone, nice to meet you everyone. Happy together. 32 thumbs up, Lalab. Salamat sa patamsak mo, Lalab. Salamat sa patamsak. 5 million in the house.
lang po mga lalagsa. Wait lang. New Hope! Ayan, nagbaba ng bahay New Hope. Sir Buchito po. Press, ayan, from New Hope TV. New Hope, you connect, Buchito channel lalab. Lugos, lalab, watching Lugos. New Hope. Lugos, my friend, New Hope. $54 subscribers. Another banana for New Hope lalab. $8:15 a.m. New Hope, connect lalab, my friend, New Hope. Ayan, Sir Buchito, magpapaalam na po ako, Sir Buchito. Hanggang alas 2 lang po ako. Ayan, New Hope, thank you so much. And Lisungson. Everyone here, thank you. Ayan, mag-out na po ako mga lalabs. Hanggang alas 2 lang kasi yung live ko. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Bye po.